Panipa mema wako aba. Epom te say. Ame adum boko na so. Dia kani wakosem ene sen a odi abedan asem panipa sayemwa o. You made it me ba enya bone. Last year August ending to September. And I me introduce man be my say obetime die ni maboa na yetu kwan. Okay. Nti ono na the recommendation e buy. Na me hwehwe na kira kwan na mko hu no. Nti yakọ ho ene ne kodin sa so. O ma me wo fa he a o UK. Eto ono ene de sa nipa no buy. Ono de sa nipa. Sa nipa no din de say Kefosu. Kefosu wo fa he. Or emina high tension. Emina Kumase mena. Take emina high tension. Okay. Nti no so wo hwe program bi na omo ye ne advert nti e be so ye good. Na ni nua ba ko a na me ne ko no say o we ho na ne nkrofo bi kura fa ya omo ko ye nti no e be ono a na yitu na mo ko ye ne ko di nkomo e ma wo kan e bo obeje an yes rent so on o ka so obeje mo say o see me no je 120,000 Ghana Cedis. Okay. 1.2 billion. Mumi no. Ye me no. 1.2 billion. Na what so aje 1.15 billion. 110,000 Ghana Cedis. No the mumi no ko. 115,000 Ghana Cedis. No the me no ko. And on my 4 months. O share 4 months. 4 months na so na bibia you ready. Na yeti ase na was just it half. Inti man half no. Na yakobo lete ewo Joso court down near Cobolete etoso. Inti 4 months ni mo na yem frɛ no. Inti 4 months ni beso no na me start say me friend kakra. Na mo passport dada ana wono na ye passport bibia na ye passport dada. Na mo de ni nyina ama no. Ye de ni nyina ne passport picture esa kan ho ma no. Okay. Inti oye na osi obibia be kama inti enya ntobo ase. Inti month ne kwa itwa 3rd month no na started say me friend nti me friend na minya no na 4 months ne so ya nti me ko na dwuma mu na kra ba ko na wo Edward nti me ko ya me koto na msi o my friend master me friend na minya no na o so onia na ne number na o use no kra no wo boy no ho nti menje ne ne foreign number o use na chese wo kope no oni Ghana ha me kono no Ghana ha obehia en 29th August ene ye di nkomo ye bibia me di scan ma no ko boss so mushia no fa hen office ana ni fi office o edi scan ma no ma ko boss so lete bibia na ye dane ye ni ye ba fi in the time no so ya me ni menua ketwa ba akokọ na asa menua na menua ne bofu scan modu a mo so no yes omo friend ka hwe nkyerɛn ye fra omo so a omo so yente asembia mfrɛ omo na odi ni foreign number e ma me se me njiwe na me frɛ no na me frɛ na menya no nti me ba fi na me frɛ no na o se wan ya na me se emia na ye didi nkomo ano se o nkomo be na mu didi ye me frɛ no na me bisa na se na sesei ye process no akosi san na o se o problem bi ani ho na ade no wawi anesa nti e ma no 4th January no na waba na no ni Ghana ha what the command di emfie sai bosumi we kwawi a bosumi we kwawi a na 9 months ni 9 months okay yeah nti no se o bibia ye bokọ nti no 4th January obeba Ghana oba bibia be ye January atwa mu okay and I'm say okay na e be fi nti emu a na me frɛ no oya message and I'm say okay inti one day mo hono send a message by say wonya problem kakra inti no obeba Ghana the following month February ending inti no say ya se betimi atwen a yentimi ntwen so a yemfa yemanem brands and omeje yesika ene ye passport there be na say process no de mo de ama no ena mo twa sika se mbetu kwan na den no say timi sa aka kire mo say se muntimi twen a na just want me nyenti na okaze muntimi twen ana ono ne say onya problem kakra na mo man pressure na ye man pressure na den no okaze muntimi twen because I want to say say wo hwa wo say se muntimi twen dia mbaji musika na bia say de musi friend na mo man pressure no ntino kan sa 4 months ne so ye no na pressure kakra e kono so because obi a friend na onfa
just a me pe and I'm a testing or reply. Into na me uncle money me amon so mo nchen no bia so send message. Na pressure na no ide. Pressure na no ide. And of friend say when your problem kakra into no. Your man nye ending of February no na obeba Ghana. Oba bibia so oba na ade na yi a wo de bema yen. Enye yi nso so a o diska no ebeba. Now the passport no so aka ho. And I'm say okay. And enya nto basia nti yedi Valentine week no from 14 February and I'm starting to say my friend. Nti me ne di nkoma no so bibia da din bibia e boko me nyanto wase na obeba ending. Nti ending no so ye. Ending no so ye no so oba Ghana. E shem date nyina oba. And I'm say okay. 28th February and I'm a friend no say wa bedru ana no so unyamba na obe transit nti no. Just say the following first no. Ade channel first. Now person be the birthday crowd Kempiski and I'm sure okay into the birthday not birthday near 28th no into be drew Ghana 3rd me saw no ho send no ni ho sorry mean che but also be drew into me friend na no say o July so a oba o free terminal no mo apie into no and na me friend into me nyanto boase and I initially January na your office on no na ne chip na we use no e wona kra na o wa adwuma mu ne ho nti me frɛ na kra na ekosi ne so no mfa nti odi UK na mane maame no e na me ka che maame se na obi a o chip a we use no Ghana ha wo akra ho afi ma frɛ wa wo sa se di line mu a wo san be pie na se ono kra bi ko moboa e na ide de to ho na o kasem no so maame na recommend papa no adwuma be pa na wa ya efe ebro so a wo maame ka so betumi aboa mo sa kwa no so e ma ne de ono ayi o radio so e na ja onya time kaka ko na adwuma ba wa betena radio so I hwe de ekoso ne ade a nti no hwe program e na ohun say o ya advert e na o ka se wo hu obi kwa o station we na advert station de memmo why mate na advert na o ye ne de e be se man we good nti me ma menua na owo Ghana ha na kamne no na e process no e no yeso ne nkrofo mi enu bi kwa akọ ho e fa ho koye nti no e ono we good nti e ko ha bibia be kama e no ne ma as recommendations ne koye mi enu sa no minti min kabi because panyin no I recommend e na ketwa no so say onim ne nkrofo a odi o makọ nti na wo say yeko okay tie say akosi say yankasa say ne there for the past 2-3 months ne there o frena no odum ne phone etumba akwa no akate no no odum no wo mu a no aso wo send message de wo mu eso a wakate kate no Ghana ana se foreign number no ne Ghana number no na me frena ekono ekwa wo mu ana ekọ wo mu ana ti se wo hwe undertaking a mo koye wo sikasem no ne akwantusem no ho a ene da SOMPA TV no eso no nti kenkai bi vi se ASEM dwumadi no yesi ayeyo na yatumi atu hu anamo ye fi se woni wo mo ede omo sahye ntiase apamase ema o masensan ansana omo disika no ema no no magiatum se omo betumi akodru aburuchire nanso so adam nana eno no panipa nti akosi say no your friend on fakwa biem o test the message no ambehwe o send voice recording mana obiema ontie na o jane phone ato ba bi na je say bra wo de ma mu nyina no bre no atwam e na mekwa meka say adwuma na na ye say ade no e na enye favor nso na wo ye wagiska e na wo ye adwuma no ndi say adwuma no na anko yi na wontimi nya e bia mo adwuma no anye yi e na won so ma ye hu say anye yi a wo be refund na time asona ye frewa onfa ajese kwase ebu ya bem na wo kan office wono wo kwa office wono no watro de travel and tour anadi be na negu office na ni mama munya mugidi de scan man no dia nkasa ye Richard Fosu na ne shop na nim no atro K Fosu travel and tour eno wo fa important emina high tension on wura mu ano na emina high tension K Fosu travel and tour ASEM
Okay, enti production team wadaroma papa ba yi signal no edamanim e kire se kefusu production team abo homodi bia se de yedema afoforo no asem nipa ye chia so enti asem sa branti di na asem ba yayi na yahwe ni abeka na trasa debi nanso so no wo frɛ no a no amia so ta o mbra no amia so ta eduru ba bi kura frɛ na nkokora na kyese kwa bi so no yesef number bi akura frɛ no a wo mfa number bi a frɛ no a wo mfa eti abrantepa de na apesa asem nipa ye yema ho we me pesen ka mo de animu na mo bua na yensa etimi ka ye passport ani esika no passport no so kura akokam passport no so eti se ka unya connection foforo kura no so kura akoya asem foforo se yesa akoye foforo kama kuma to yem ate